Pozdrav! Slijedom vaših upita htio bih razjasniti razliku između uključivanja pravnih osoba u sustav e-komunikacije i obaveze upisa u e-mail adrese u sudski registar. Puno vas je dobilo ovaj naš mail i nastavno na taj mail jučer i danas smo imali jako puno upita i poziva telefonom i nažalost nismo na većinu njih mogli odgovoriti jer ih je bilo stvarno previše. Pa bih ja probao u ovom videu razjasniti šta je obaveza upisa e-mail adrese u sudski registar i obaveza elektroničke komunikacije sa sudovima. To je ono što se treba napraviti do 1.9.2020. godine. Prvo, ova obaveza e-mail adrese upisa u sudski registar je za sudski registar, a obaveza elektroničke komunikacije je sa Ministarstvom pravosuđa. Zašto to nije isto? Ne znam, ali tako je, trenutačno. Znači, za upis adrese je potrebno da u sudski registar gdje je vaša pravna osoba registrirana, znači trgovačko društvo, udruga, bilo što drugo, što je upisano u sudski registar, morate u roku 3 mjeseca od osnivanja upisati službenu e-mail adresu. Kako stoji na stranicama sudskog registra, temeljem odredbi Zakona o sudskom registru nije predviđena sankcija u slučaju neispunjavanja obaveze upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar. Zašto to ne biste napravili? Nemam pojma. Ne vidim nekakvog razloga, ne vidim ni nekakvog dobitka, tako da vam u svakom slučaju preporučujem da to napravite. Kako ćete to napraviti? Upisujete e-mail adresu u obrazac. Link ćete naći dole na našim stranicama. Ispunjeni obrazac, koji izgleda evo ovako, znači popunite isključivo na računalu. Isključivo na računalu, s time što svi direktori, koliko god ih ima, moraju vlastoručno potpisati taj obrazac. Taj obrazac se zatim šalje nadležnom trgovačkom sudu. Nadležan je onaj u kojem ste vi registrirani. To pošaljete trgovačkom sudu, onako preporučeno s povratnicom da imate dokaz da ste to poslali. Obrazac možete skinuti, imat ćete link tu negdje gore dole nešto, negdje ćete imati link, tamo ga skinite, ispunite na računalu i to pošaljite nadležnom trgovačkom sudu. Za Zagreb možete poslati i e-mailom na adresu koja će tu pisati nešto tsgz-registar službenici@tsgz.pravosuđe.hr. Znači u Zagrebu možete poslati i e-mailom. Nakon nekoliko dana možete provjeriti da li je to upisano ili ne. I piše da Trgovački sud o izvršenom upisu pravnoj osobi dostavlja rješenje. Mi to rješenje još nismo dobili, a poslali smo to pred nekih mjesec i pol dana. Vjerojatno je gužva, svi radi zadnji trenutak kao i mi, pa onda nije začuditi se što to još nije došlo. Uglavnom, to možete provjeriti vi ako imate one vjerodajnice s kojima možete doći do toga ili vjerojatno vaše knjigovodstvo ili pravna služba, kogod već može doći do trgovačkog suda, to možete pogledati. Za razliku od ove e-mail adrese koju registrirate u sudski registar, gdje će vam sud tu službeno nešto slati na tu e-mail adresu, postoji zakonska obaveza elektroničke komunikacije sa sudovima. To je još prošle godine doneseno, a stupa na snagu 1.9. ove godine. I da biste to ispunili, uključili se u sustav e-komunikacije kod Ministarstva pravosuđa, sve što u ovom trenutku trebate napraviti je poslati jedan e-mail. Napisat ću vam šta je to. A čemu to služi? Znači, ta e-komunikacija omogućava vam da šaljete podneske i priloge sudu, da zaprimate sudske pošiljke, znači da vam sud nešto može poslati na tu e-mail adresu i možete imati udaljeni uvid u sudski predmet. Recimo, ako nekog tužite ili neko tuži vas, onda vi možete s pomoću te e-mail adrese i procedure komunikacije koje neću sad pričati, ali ću vam dati link gdje ćete to pogledati, možete dobiti uvid u to gdje je vaš predmet, šta se s njime dešava. Dobro, evo, ono što je sad potrebno napraviti za uključivanje u sustav e-komunikacije kod Ministarstva pravosuđa je
sljedeće, a to je što trebate napraviti. Znači, na adresu e-komunikacija@pravosuđe.hr trebate poslati OIB pravne osobe, naziv pravne osobe, adresu elektroničke pošte i ime i prezime OIB ovlaštene osobe za rad u e-komunikaciji. E-komunikacija će biti taj neki portal gdje ćete se vi moći ulogirati, imate tehnička objašnjenja i sve to možete pročitati. Evo, usluge.pravosuđe.hr/komunikacija sa sudom. Jel? Nakon jučerašnjeg našeg maila gdje smo vas još jedanput podsjetili na ovu obavezu, bilo je jako puno vaših mailova, jako puno telefonskih poziva. Ja se ispričavam svima na kojima nismo mogli odgovoriti. Mi smo ipak portal koji pomaže tvrtkama da bolje radi, organiziramo seminare i edukacije. Ovo smo iz želje da vam pomognemo poslali, pa se nadam da nismo time doveli do neke zbrke. Uglavnom, hvala vam lijepa na pažnji, vidimo se.